Салам бардыңыздарга. Мен азыр Кара Суу шаарындагы, мен бүгүн Кара Суу шаарындагы Омад базарында жай намаздар катарындамын. Жай намаздар сатуучу катарда. Азыр бааларым билет. Мына жай намаздардын оптом ценасы 750 сомдон экен. Бардыгы элеби? Мыналар барды 750, а буларчы? Мыналар 550'den. 550 экен. Мына сиздер көрүп турган хаки, бордовый, оранжевый 550 сом экен оптом ценасы. А буларчы? Мына жай намаздар. Чоңурагы канча мына чоң? Кызыл. Kişilik 1600 сом. 550 сом, 350. Мына чоңу канча? 550. Çoğunluğu 3 kişilik 1600. 3 кишилиги 1600 сом экен. Bunlar 550. А жанындагы актары 550 экен. Андан кийинки мына көк, кызыл 350 сомдон экен. Теспелерди. Мына теспелер оптомго. Ağrı 100'den. 100дөн. Bunlar 90 kurtarız oldu. 90 экен оптомго шулар. 40 somdan. Булар 40 сомдон экен. Bunlar 100 somdan. 100 сомдон. Bunlar 3 oriyat 250'den. Мына 3 ряд 250дөн экен. Мыналар канчалыгы? 25'den. 25ден экен. Мына иленген ар түрлүү теспелер 25ден экен. Мына пачкада теспелер Bunlar 6 somdan, 8 somdan, 10 somdan, 20 somdan. 4 6, 8, 10, 20 сомдон экен. 4 кылы күрөң, ак, жашыл, кызыл. 50'den болот. Пачкада 50дөн болот экен. Bunlarki 400, 300, 500 başkası. Bunlarki 400. İçinde 20 da var. 20 бар экен мынанын ичинде. Эми мына эмнелер? Bu surmayıcı paçkası 130 som. Сурманын пачкасы 130 сом экен. İçinde 12 de olur. Ичинде 12 болот экен. Куран китепти эмелерчи мындай? Сувенирби же? Bu suyun et maşinaga satılgan o. Мынабы? Ушулар канча? 100 сомдон экен мына. Куран сувенирлер 100 сомдон экен. Оптомго Dağınına gösterince. дагы мыналар эмнелер? Bunlar şimdi Kur'an kitabı var. Tasbihi var. 200 somdan. 200 сомдон экен. Подарочный. Таспеси подарочный Куран китебинин. Сувенирлер да көрсөткөн. Kiçinekeler 750'den cüpü. Çoğunları 1,5 bin, bunlar 2,5 bin. 2,5 экен алды. Bunlar 2,5 bin. O ödedekiler 3,5 bin. 3,5 миң экен мына Куран китеби менен. Cüpü. Жуу. Доплар канча оптомго? Мынандай бир жумшак 200 түрүнөн 100 somdan, bundan 900 100 somdan. сомдон экен доплар. Şapkalıyı var 150 somdan. 150 сомдон экен. Бул доплар Bularda paçkası 300 somdan, danası 25'ten çıkalar, 12 de bulut içinde. ичинде 12 Turetski болот экен. dokular, bardak setler var. Бардык сеттер бар экен. Дагы бир кайталап кетсеңиз. Катыра. Hop. 25 somdan, paçkasında 12 de bulut, 300 som bulut. Setleri var. Бардык сеттер. Доплар турецкий экен, бардыгы. Майлар Aylar кандай? sedan amay gerek. Сейдана майлары кандай? Канча сомдон? 100 somluğu var belki onu. Çoğu 150 som. Мына сарыбы? Belki. Onu karopka. Мына коробкадагы канча? 100. Kişinesi 100 som, çoğu 150 som. Кичинеси 100, чоңу 150. Varan sedan amayı 350 somdan. Седана майы мыналар 350 сомдон экен. Egiptiki var buna 220 somdan. Египеттики 220 экен оптомго. Firdavs degeni var 300 som. Фирдаус 300 сом экен Bardağı оптомго. çoğunun itiminde may. Бардыгы кара зиренин Alıp köşetken var. май экен. Оливка майларычы, зайтун майлары. Alifkiler ece buna Turetskiler var. Kent Poyraz degenler 150 somdan. Мына коробкадагыбы? Tastekleri. Ага. Şunlar 130'dan. 130дан экен. Otomuğa. Bunalar 180, bunalar 200. Daha var. Maestro degen var 220. Bu 200 uşundaki. Kiler var da. Бардык жай намаздар турецкий экен. Buna ödedekiler 1000 somdan. 1000 сомдон экен мыналар. Tastekler 600 denece. 600дөн экен мына. Бардыгы 600дөн. Размери Razmeri şu standart bu şekilde geliyor. стандарт экен. Китеп канча Куран китеп чоң? 3,5 bin. 3,5 миң экен Куран китеп. 100 somluklarından böyle. Оптомго мындай 100 сомдук Bunlar var. жай намаздар бар экен. Bunalar, imnalar 100'den. 100дөн экен мына. Bunlar 250. Бул 250 экен мына.
Kile turgan çeşkeci. Hacıga kile turgan çeşkalar kança ekan? 300 so'mdan. 300 so'mdan ekan. Elektron tasbeler Canı keldi bunalar. Bunalar 45'ten, bunalar 50'ten. 50'den 45'ten ekan. 45'ten 20 so'mdan bo'ladi. Bunalar 20 so'mdan ekan. Nani fanarigi bor, 100 ta bo'lganda signal chaladi, tut-tut. Fanarigi var mı bunun? Fanarigi ham bor. 100 bo'lganda o'zi emga qilarkan, zvonok beradigan. Buna gulga o'xshagan nelar? Bular içinde tasbih var bunanda. Atırgülünün cid keladi. Atirguldan jeti keladigan. 60 so'mdan. 60 so'mdan ekan o'qtamga. Optimga 60'dan. 60'dan. Berkinisi 50'ten. Bular 50'dan ekan Bunalar da bunalar. 50'ten. Bulardagi buna yaşıl qizil 50'dan ekan. Bunansı var 40 so'mdan, bunansı 35 so'mdan. 35'ten ekan, bunalar jurukchida 40. Buna suvenirlerden 3 türü var ekan. Bunisi 200. 200 ekan bu. Bunansı 180. Bu 180 ekan bu. Bu korobkadagisi var 150'ten. Buna korobkadagisi 140 deydi. 140. Sol kolda birinci riyad. Omat degan Qarasudagi bozorga kirganda sol qo'l Sol jaqda kolda birinci riyad. birinchi riyad ekan. Atınız konteyner. ikinchi konteyner. Abdul Hari degan. Abdul Hadi. Abdul Hadi degan jigit ekan. Omatda birlemi var da konteyner şöyle. Bu yerda boshqalar ham bor, endi biz riyadda shu bo'ldi. Sizlarning riyadda.